Chibai ule tumpang business chuan kan lo lom chewa voina kan review na nei tur hi power bank ania Ambrane power bank kan review don ni ama sai in Ambrane power bank chungchang in han soila Ambrane power bank hi India #1 brand ania India chuan in a brand larber a #1 brand a brand traber ti la kan soi sual lawanga power bank a chuan chung ho chu an dita ni o ti chuan in Ambrane ho hi sang hi le som pathum khanin an lo ding a ti chuan in khang hun lai khanin khang hun lai a power bank dang ang bok khat lithium ion cell battery ang chi khan mangta tuna hian in upgrade chhozel an battery te an thil sang te po tin khang hun lai khan Mizo in kan shiat la chuan Redmi power bank kha kan shelara Redmi ho an changtlun na le an that na chu lithium polymer battery khan mangta chu tun lai anga chuan kan phone battery hetiam a phek battery phek ang chi kha khatiang ang chi a sel ni lawang chi khan mangta ni chu mi a po chuan in a cell battery le lithium polymer battery in that lai na te po review dang kan upload to thaw chung te po chu a en thei reng thawa chunga te po chun a en du tan chun en thei tho ni ti kan lo sei du kan lo share ti du cha ti chuan in voina kan nei heng Ambrane power brand ho kan nei ho hi review toy tin han nei la in hu thei chuan in hei hi Ambrane power bank 10,000 mAh mo skylo model ani a 10,000 mAh ani a in hu thei chuan hei quick charge ani a fast charging omta fast charging ho chu heng ho ni ta a kan shevek nga charging fast charging lo to pan omati chuan fast charging an omle ta hei quick charge heng ho hi enge a charge chak berang chi ti la kan soi so lo nga 20 watt fast charging output an ni ta ni mo quick charge tia eng lo thin an ni ta ni ti chuan in hu thei chuan hei hi ani a anal khum me hei a slim type angin lo siam hei hi 10,000 auma 20,000 po hetiang model hi skylo model hi ron thleng tur oma ti chuan hetlama hian 20,000 mAh model dang aum vele ta hi model code hminga hi PP23 ti ni a hei hi 20,000 mAh ania ti chuan in hu thei chu hei an mani ho i thakho mai hemi an taksa ti mai la body hi enge ti kan tiang lithium lithium te kan ti hemi plastic ti mai la enge a feel hi mo hemi a name that me a hmul ther thera synthetic wool kan ti don ni ang ka soi thiam che lo rubber ang type ani ang zumo ang hian tian hei nal si lo name thal mai hian hmul ther ang type si ma se zuk hria thei si lo hmul chuak ang ni si lo hian a khoi hi no em a grip a hi a tha em mai ni hei hi 20,000 an ni a hei hi tlem in a sei do lekta ama ero chu an charge chaka an quality po an tha em mai ni ti chuanin heta hianin model thar kan nei kan ron hmu dirang chang heng ho hi power lit ania Ambrane power lit ti ni a hei hi in hmu thei chuan heng ho po hin ni veka 10,000 mAh ani a 5,000 mAh po kan nei a review dang le khalak dang te po kan nei to thowa tuna he kan stock hi a zo le che voin lama khanin in hmu thei chuanin a model hmin hi power lit ania hi compact hei hi a thakop mai kan chuanga tuna kan ron nei hawa hianin fast charging ani a an 12 watt ani a in hmu thei chuan hei hi a box ani hei 10,000 mAh mo made in India company India brand ani a an thakop mai a output pahnia oma type C input ani a ti chuan compact design ani a 10,000 mAh capacity ani bok ani in hmu thei chuan hei a hnuai a hin ti khan lo chiar thlazel mai ula khatiang khanin ani na ania compact a tunlai anga phei chuan in khoi lo office kalna emo pon han chuana emo enge in khom na tele thil khoi lo han kalna vela power bank khan ken don khan a tam tak tan chuni tiang te lo sei ma he tiang te hi a lo lian ta heng hoi chu enge in nga ka tan ten lo thata ma se compact si battery nga du hei mi patan phei chuan itea ke kor itea han thune mo mai chan pon parts vela han thune mo wallet vela han thun mei tan khanin a tok khop mai he azang khaya a capacity 10,000 thawani a tha em ya ti chuan hetlama po hianin a model dang le power lit tho ani a hei po hi ani in ka hria hi power lit model khaniam hei hi number tlama hian zia ke mo model hinga hianin hei PP12 ani hi power lit ani lo ni
hi PP truck power lead lo zo kan ni poi compact model chi tho ma se hi pakhat zok ai khan a compact chi ai zok khanin ate hreta ma se a chha deuh thu ni on design in hu thei chun hei ama hi ate zoka ama ro chu a han chha deuh ta hi chu a slim thung ta mo chu an ta ni hei khum bo tham ve lek ania in hu thei chun wallet vela te pon leng tham ve lek a tha em mai hei 10000 mAh tho an ni a hei hi an ni na hlom chu ani a ka camera hi a fiam o in hu fia them ka hlo hei kan nei ho chu an ni a ti chuanin Ambrane power bank chung chang kan han soi lela video danga po khan power bank chung chang le review na kan nei tho na in toy te kan han soi del lenga Ambrane hi tu na chuanin ke mani hin lag power bank kan han supply to na hianin sang hi le som pathum khan Ambrane sang hi le som panga tang khan in Ambrane hi kan supply to na Redmi te le bu rang sang kha tiang han kan khoya chuta kan experience le kan share ta chona tir kha chuanin Redmi pu khawm lo ni achan chu lithium polymer battery manga an body te tin an chipset man te le engkima kha achak zo ka tha zo ka ni amai Ambrane ho hian chang an ron tang khop mai tu na hian India number 1 an ni boka he tiang siska te le power bank dang poem tha thawa amai ro chu power bank shim I man klom zok le quality thasi I high performance ta chon tu na chon ni taka chuanin I Redmi iPhone an tha kan ti zo ki mania chon kan recommend a than chu Redmi an tha kan ti na chon Redmi te ne na compare khanin an chipset man te ti mai la an chipset ka ti mai hemi an power nge an chips hemi englo sang multi layer chips ti te thin kan mo khol khami a function tu reng lawate a protection le thil sang a battery pi lama khanin khang ho kha Redmi te ne hian an chak dan te an that dan te nanga tin re heng ho wa henei model sang Ambrane ho hian nei ta khatiang khan du than tur ha nge premium model lo te pon nei ta khatiang khanin du than tur sang omawang hian an thazo ka du than tur atama tin a pricing for Redmi te ne na te khin chuan a hlom zok dei boka ti chuan chu mai ba ka lithium polymer battery an ron man ve na hian in hu thei chuanin hei azang khai em ya I pante te zang khai deuh khan ron siam to ta hei wang hian tu na chuan Redmi te a hianin I a thazo ka quality nang reng si I thatdan nang reng si a khanin aman tlom zok dei khanin price tlom deuh si khanin a lei the ni ti kha kanan soitel duwa tin chu mai ba kan han soi le duwa chuanin lithium cell battery an man to lo na chuanin hei I enge an pana an zang khai tin lithium enge a cell battery ang chi kha chu power bank then khata chon lamang thawanga call mate kan ti te le power bank sang ingmoni ang chi po enge branded lo kan ti don nge brand lar vak lo ing lawa hi chuanin cell battery hin mang thina polymer hin mang lem lawa chu wang chuanin I enge a inzom na a cell battery sang a inzom te lo tui e ke mo alo sort mo ingmoni khan pakhat lek po lo chiat khanin chiat vek na chance kha oma kha wang khana chedu em ya tin chu mi pialama chuanin polymer battery mang ve tho sia po khan hetiang an chip te le englo sang a performance in chak la ya kha om ve le ta ni chu wang chuanin ke mani na kan recommend ta chuanin India mi puitan le a Mizoram mi puitan pon in ti la Ambrane tu khinom lo Ambrane number 1 akanda number 2 a Redmi kanda chu kan customer te du sakna ta na du sakna atanga kan lo soi ani a chu wang chuan Ambrane hi in cha thei chuanin in lei thei chun lei ula chu mi zo chuanin I moite a Ambrane chu ka la hre chiang lo ka ring ngam lo in ti ni chuan Redmi le ula Colmate ti te le power bank dang ti vel ho chu lei lo ula power bank brand dang in lei do ni chuan hetiang Siska ti te nge khatiang Samsung kan tiang chi te original ten ni chon khang ho ko chu lei ula apoi chu lo mai ro chu heng tin en han performance te khin le an price te khin chon heng ho chun la thare zo ko chu wang chuanin a pricing le an performance that ngai to chon India number 1 brand an ni hi an phu hi atia a that pon tha em mani ti ha kan an soi do chu kan review na toite ani a ti chuanin hemi I Skylo model hi zakwa in kan pe chuaka ti chon heng a compact model ho hi zaria tin 10000 mAh kan pe a hemi 20000 hi sang kha zathumin kan pe bokamo ti chon 5000 a compact chi tho kha boka kha zathum le som nga in kan pe boka tu na henin kan stock hi alo zo to a ti chon hemi Skylo model 20000 hi omle bokta chu sang khat le zali in I kan pe bok ani chu kan pek dan an ni a ti chon hetlai hianin thil kan ron hmulem cheu mai ta hian hei Ambrane fast charging type C cable I le micro USB 1.5 I meter an nia meter khat le chan ve se an nia a to khom mai meter khat ai chuna sei zo ka meter khat le chan ve chu se ya tin khoi lo charge na tur le nge mun
sei thol hrui sei mamo tan chuanin I a tha em mai a tin fast charging ani a hetlai dor vel ti mai la electronics zel le khoilai lo mo vela chaina brand le engemoni za vela tia brand mu mal pon nei lo charge mong tak le englo ai khanin an quality thatin in mu thei chuna chunga mi ko honglo me nge ama hi braided ania shrui a phiar nylon shrui a phiar ni wang hian he mi han ben kwal ti le han po vela khan a chat mai thei lo a rubber khi le tlai vel han khi le han chat tu ra kha a om ve mai thei lo wang hian a tha em mai tin fast charging a support a I chu a tha em boka tin data sync a po khanin a chak em boka ni o chu hei in mu thei chon 3A fast charging speed ani a mu thei chon hei heng ho hi ani na ni heng ho original genuine brand vek ani a an tha em ani ti ha ka han soi tel le do ni